Publish buni pi pelok borok ki baca page ki video jangan nak post por. Ki jementi bang arach pi mentar taki skill miklia training mo. Berapa nong daka miklia state skill development society. Ketika MS SDS. Ya kini training berlong apo GCIITS Institute apo makruat mo. Kendon apo makruat pada mairang do kemju rei mairang ki ndak kandiat ki jaka ki jing training rei ki babun ki don apo makruat. Tenam ta kani ka training kamde tangi bana makruat bana po west ane dan po south west rei kadai lang ki baro apo miklia mo kan ki betu ki bakwa ban training. Panam ta ka jakasa jakabam kan di free lo de baro ka jakasa ru free ber kemjuru ka training ru kadai ka free training mo. Ini penjata nam ta ki GCIIT Institute apo makruat mo ki dari ki training. Kinan ki integrated farming system poultry but mushroom cultivation. Batka multi skill food processing technician, batka automotive service technician, 2 wheel, 3 wheels and 4 wheels. Batka cosmetologist, batka fashion, senior beauty and spa, therapist, front office associate, basic computer and data entry operator, a broomstick making and value addition, carpenter, lead sofa maker, wooden furniture, solar and lead light repairing technician, floriculture, gardener, and nursery raiser, football coach, housekeeping trainee, pharmacy assistant, animal health worker, mobile repairing technician, manual metal art, welding assistant, electrician, sound engineering assistant. Tikini di training kiba don apo institute apo makruat mo. Ini penjata po GCIIT Institute po mairang ki training ki badon field technician computing and peripheral front office associate housekeeping trainees craft baker animal health worker F&B service. Setang kini training ki badon ban namta kini ki training kindon laki kurs mo kidon kitu badon tang apo ki training ki badon tang po sibenai lani arbanai kidon kitu badon lai benai rei ki jingtip ki bakambun pin sapuni gitu nambar harum kan sabu mo sa sisin pat ngan pen mau pi akan di training kan ai free ka bam free ka jakasa ka jaka ka depo GCIIT makruat apo office mo harin berada pe training pin yoru ika certificate apo skill miklaya marka placement ani kitiar ban sengkam lajong ka placement nam ta kitu kidon kitu ki training ki ba pinyo kam direct berkidon ru kitu training ba pin sengkam lajong namta kitu ki training ba pin sengkam lajong pin sayo ki tiar ani ki jingaram baram ta kitu ki ba training sepang kitu ba yo placements non ban yo trace non kidon pin sayo mo berkijungan kam apa pi wan ni ka training haban rai ru ya ka school certificate bat ka epic bat certificate bat sautali ki obat arteli ki du passport ki jongpi namta ki school certificate neni pila pas ke kelas ayu rei kidan kam ban pas tadu kelas 5 chaneng mo ki chap wan kni training ki bam pat pas ka kelas 5 chaneng kim siap mo ki dun ti ke berada ka kelas 10 kelas 12 chaneng ru pila ban rai re kitu ki certificate ki jongpi panamta pa pin register kani pa pin yo bali training pi haban scan ye ni QR hapu ka Google jongpi lani ka po khrum jongpi tadin papila dep scan kan sap mi kani kaling nonta phe hapan pandapi kini kerteng kimi kiting pa baro nonta pin sapai kam sepo pe hapan pandap baro ikite mo barada pim nang man pandap kini kani ka form kan mau kin nomor phone kila ada buang nemo iki nomor phone pin sa kolek te kin nomor ba kila ada buang tai iki jingtip ki ba khambne mo tesai sin part nam ta ki kani training kin laj bun hi teliki bun teli hi kipsir namar kan de baro lang napo ka jalla ka jongi mo napo miklia kan de baro mo kisir kinang bun reban sedang yang di training sedang hadin beradab kisir baro mo tetang kini gim tip ngan ora spimta kan mau ban share lang kini video jonga sipadok jompi ban kini tip lang bat kum juru yaki jon kambaro ku bless you bun